Hello guys, hope komeze neza. Dutembere na Kigali uyu munsi, tuve ku mazi aho bita mu Kanogo, tujyane Dubai Port Masaka. Turakomeza twihuta cyane, aha ni turenze Kanzayire, turenze Rwandex, uriya n'umuhanda uzamuka i Gikondo, twijya imbere gato, hano wa Gikondo Majerwa, hano turenze kuri Feruje, dukomeza imbere Rwandex, iri Prestige House, Geneve chez Basra n'izitaraza. Zamuka cyane tugana Sonatube. Kuva mu mujyi ujya Dubai Port i Masaka ni ibirometero 25. Reka tugereze dukoresha umwanya mutoya, tuzuminge dukoresha iminota mike cyane kugira ngo tuhabone. Aha ni Sonatube, komeza umuhanda wa Sonatube imbere, twigire imbere gato, twerekeze Godiar. Aya mashusho nayafatishije black box y'imodoka. Imodoka zijya zigira udukamera mujya mutubona tuba tumanitse icyo dukora. Aha tugeze ni mu Giporoso Remera, muri Feruje. Turakomeza twihuta. Ndashaka ko dukoresha umuhanda wa Kanombe hejuru, aho kugira ngo dukoreshe uwo hasi wa 12. Hano ni kuri airport i Kanombe. Turageza dukoresha amafuteji byihuta, hari tugenda dusembuka, ariko ni umurongo umwe kugira ngo umuntu ushaka kuza Dubai Port Masaka akoresha inzira imushobokeye kugira ngo itagira ambutiyaje. Nk'iyi inzira ntabwo igira ambutiyaje cyane muri iyi minsi, iyo uyikoresheje biragufasha kugira ngo ugere Dubai Port udatinze mu muhanda cyane, ko hari igihe umuhanda w'epfo urimo ambutiyaje bijya bibaho. Turakomeza cyane turihuta, turagera ku Gasaraba i Kanombe. Aho hano ni bombi za airport. Tugeze kuri segiteri. Kuri segiteri, okay, twigira imbere gato, turagera kuri military Kanombe, dukomeze twigira imbere gake, turegera hafi y'ibitaro bya Kanombe biba hano. Twahageze, twihutemo, twihuse dukomeze kugira ngo tubashe kugerayo, kuko kuva mu mujyi ujya Dubai Port harimo akagendo. Iyo ukoresha imodoka ni iminota hagati ya 40 na 50. Hano hitwa kwa Demobe, ukatira ikona, ukirangiza uratambika. Hano utangiye kwegera imbere, hari hakurya mubona ni ku Murindi. Twijya imbere gato turakomeza, tweje kugeza gufata amafuteji make kugira ngo byibuze nk'umuntu ushaka kuza Dubai Port ahaza abone bimworoheye. Indi nzira ushobora gukoresha, turetse dukata iburyo, dukomeza imbere. Dubai Port iri hakurya mwatangiye kuyibona, turigira imbere dukomeze. Aha tugeze turenze ku Murindi, ari ku Nyange, ni ku ruganda rw'Inyange. Aha niho 19 rero tugiye gukata iburyo. Twamaze gufata umuhanda w'iburyo rero, dukomeza tuza muri Dubai Port. Dubai Port hano ruguru neza, ubu mwatangiye kuyibona ni iyi ngiyi.